دب دینامه و دینامه و دینامه و دینامه و دینامه آخی به اسم را میشرینامه بسم ناله تصحلا و دی لیلی دینه برال زوزانا نباریا برفالو لو اوان برا ناخی لولو ربی برا نگرتانا ری و دربی لولو ابازرگا ناخی دینه دگو لاوی که دت دلال دت وره دستم کچکی بریج خراب روینه ولی نواخیز بو که لولو أبيري واخي أمور وردينا مديني اسمرا مديني بسم الله تصلا واي واخي لیلی دینه مریم مگو برال زوزانا نباریا لولو برفاهو آخی لیلی مال میراتی توی دستی خواب دستی من ولی بنیامن و تداقان باقا لولو جواب شو آخی دینه دگو لاوی که دلال دتوی وره دستی قل قولی کمبری قام بندب لولو مال میرات و تنزانی و مان تاريب يا ريادو اخي امان وردينا مديني واسمرا مديني باسمنا لا تسخلا واي اخي لیلی دینه مریم وزیب دیار کتی منش خورا لولو ابلم با کیارخی ولی مدی قرم شیال میرگا مزن لولو آخرم با کیارخی لیلی دینه مریم توی برخاورینه و میش خورا لولو امیان دا واقع دینه دگو لاو که دلال دتوی وره و میج خرقا سکیرونی که سرکانی امیرا میسانا پالو پیرار تزل ولو ابب حلا که واقع امان وره دینا مدینی و اسمرا مدینی بسم الله تصحلا برنامه آواز زیرین مرحبا جوره نهاجی ام هاتن بنیا سوری آمده و دنا وقتچه 7 ساله ام لهم برونه ام بردوامیا گره خواه بدومینن انگو آمده جهن دیروکی وارن خوش ام هول بدن بینن سر اکرانی و همان آوایی با آوازن دنگ بیجن خوین خوش زیز و لذیذ جارک دیجه ام بیجن بخیراتن برنامه ما ایرو وک مگوتی لباقچه 7 ساله دست پیده که میوان مگلک بهجه هیا نهاجی ام بری خود میوان خو ام بجن تو بخیراتی مامسته نبخیر دبی مامسته مساوی خود عمل تدریش که صاحبی گل خیرات مستر شوارات سپاس هربی مامسته ام هنگ کارن تناس بکن جمرات به محمد مستی اج گنده لجیج هزانمه بله سال 1965 را الگنده هزان اتمه دنیای 11,000 منم خدا بیله خودش ترازی به 7 لاون قیزکم و دنگ بیجی خوازی پیش خوا باب من دنگ بیج بو مارک اشترا دیسا گو بله و ما بیدار دکتا از این افشوک بو جمرا دگو اوان سترانه ده بیجم اوان سترانه ایلرده اشترا لازم به و ادیجی هیم بو یعنی ام کرت ببرن ولی دنگ بیجی آخه بیا که مزید دوام بکر و یاشم بو 20-25 سال اش گون درکتم و 30 سال از دیاربکر ادامه اش شغلیم یا 9 سال از امکلی بوم و از وای بود سال 3 سال یتم دیجلا فرات جبو که ام بوشم و ام تنه جمع حوال ام شغل به سترام مترانه دبیجن ولی بیا وای ام بیا وای و زمان بیجن ما مستت یکمین ام بیجی بابته نه وسا بله
هناك تترك بابتش و مثلا دنگ بیجی استره پیشنگتی کر رید تدا نشاندان لگوری و هناك تجي بن باندورا دمایی دنگ بیجی تگوت بله نوسا میزه آنا بابی من بری تدی وانا هونزی زانن طیب و پیلاق تنبون بله رادو نبون تدی گرندیک بون پیلی پیس بون وان سانویان بو ایجاج بو کی ما اریوان ایران دنگی بشه کردی دگو اشتا بیجم بغداد عراقی ما گوداری وان دنگ بیجا دکر برش خوا محمد عارف و ودی سترانی ما او بو اشتا بیجم عایشه شام بو میرم خان بو وان دنگ بیجی لوی مکتکر ایجاج بو که رادیو من نتکشاندن باب مانی بو سر خانی دا ده هر دیره کتاب بو یک لوی ایجا تیله که آبیت بو سر هانی بو قابلو که آبیت بو شیشه رادونه آبیت بو قابلوی جبو که خوش بکشینه بله آفرینریای گلک باشه بله işte millet temizli işte babim de yudan sonu evi çağı setran kıymetli bu evi çağı taybu pilak tane bu başı geban pilak o tayba derketin millete parigi xuda serva işte var radyo bravan telefona gel derketin işte kesta godere vazinak حليم حيرام قو حلبي ادا ادلو بزي ازو ولا مقوى كراسي حليمي شفت خاوسي دلو مترو خاوسي وريد وشوام فاصلة دلو انا تمام حليم جاني مقوى مرادي بيدل دل شوامينا قولا قورجي دلو بربيقا واخي مون 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 دلي ورحلي واخي ولا شوام قوا بخلقيتا دلو المشيري واخي نابا سنگو بری حلیما واقیم جمرا مینا اجنه و تا خلو ادروی و نیای حليم جاني دقو الله كي دلو المسو عند خواري دلو وزميرنا كي والله وذكر سيتن كما ولا ويس دايلو الخنا وكي والله مقو بوزي سيباني خلاتم ولا شواد بار برفو بارا دلو دبارنا وكي خدي دزاني ترسا ملكي في زماني دلو از قبولنا وكي امان 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 دلي اكيش حلي والله مقوى بشنا تزرع دلو ناب خدني نواسنگو بری غزالا موسانم مینا جنه تا خلو ادروی نیای واخي والله مقوى كوني بابي حليمو حواجي دهلو برمزه ونو هوار مقوستونا وورتي دلو دور حسين ولا مدي شوايا كي جمرواني نخبر اخير دقو حليمو دلي تفارقي دلو وصال جوين امان 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 امان
دلك شحلي واخي ولا مقو بورير دلو شابي شي واخي نابو سنقو بري حليما واغب جمر من أجنا وتا خلو دربي Normalde tekala demi beri hinek şerti zor zahmetiye de keda ku daha dayın jibo ki stranek dengbêjî guhdar bike keda gelek mezin daha dayın vekte got ya du direk li serban li kuta heman avay telek navbera wê de dida jibo ki bikare be guhdarî stranek an jî dengbêjî kilamek ya Kurdî bike. İro em bêjin şert û merç pir guherîne derfet zêdetir bûne teknolojî gelek pêş ketiye em dikarin bêjin dinyayê dî hemû hate ketiye berîka me de li hember vê gelek ev wek avantajek em bêjin hêla muzîka Kurdî hêla dengbêjiyê gelek hîn baştir pêş bixistî biya ama bereva jî vê îro çêbiye ne wisa sedema vê hinek tu çawa dibînîn Vallahi ana mezen ha eştara biya karim bêjim di nava me da gelek dengbêj hene yani dengbêjê dengxweş hene feqet xwe beyan nakin çima xwe beyan nakin ji bo kî di vî dengbêjiya me da menfaet tune ye beret tune ye ana mesela bêje sanatçî her ülkeyem ewa bêjin tedî derin Tirkiya dibêjin bi zimanê xwe tedî şerqiyan dibêjin serê me yê tê timêzetî tiliyokî peret keve destê wan êca ême em feqîre ka dengbêjê me pirin were dengbêjî pê zav û zî şivan ji birçîna bibire mecbûr e gerek va însana bixebitin zanî ji ber wî hawayê dengbêjê me xwe hêna miletê me neden naskirinê ana di nava me da gelekî dengbêj hene dengbêjê wisa belkî hêne di neketine piyasê zî piyasê de dengbêjê wisa tin hene Mamoste peki çima usaleti yani em bêjin kesên ku dengbêjî dizanin ev hinek bi taybetî neva Kurda da piranî sanki zêdetir ez dibînim yani kesên ku dengbêjî dixwînin hinek şermokî nêzik dibin naxwazin mesela derkevin li hember kamera an jî em bêjin kompîtera her wekettir de naxwazin zêde bê xuya kirin wek dîmen sedema vê çi ye yani mesela em bêjin gelek civakê ku em dizanin hene bi stranê xwe bi kilamê xwe dinyayê dane nas kirin Kurd jî aliyê kilama de dewlemendiye gelek mezin heye ama herkes hinek dîtirek wê zengîntiye di nava xwe de têlê yanî nadi civaka xwe em vê hinek karî çawa şîrove bikin Bize ana ez biraz iştara bêjim ana van dengbêjê me yê berê zanî Mehmed Salih Şakiro mamoste Raso Sidîqo eşta bêjim gelekî mamosteyê me gelek dengbêjê me tedî strana gotin tamamê van dengbêjê me dê giş bi feqîrî çû tamam zî bi feqîrî çû mêze ana mesela gelek dengbêjê ne şermaye şerm nakin ana mesela tu mêzê dikî ez ji wara dibêjim divê me heme dibe adê pekî ez dane wer me dengbêjî ka divê peret tune ye divê gas sebiyê me em gerare bişoxlin zanî Belê mamoste te behsa hinek xîzaniya dengbêja kir wek mînak jî te mînaka Şakîrû da yani bi rastî jî hinek bi nava xwe de rastiyek bi vî awayî jî heye yani ji bo kî xwarî derketin kê me em bêjin gelek jî dengbêjê me bi nava xîzaniyê de jiyana xwe diborînin dema ku em dibêjin li vê dinyayê koj dikin jî hinek jî bandora xîzaniyê gelek li ser we heye xwarî derketin vê hêlê de pêwîst e em jî tevlî vê mijarê dibin çünkü em bibêjin dengbêjî ne karek hêsan e yani bi du gotina işte du kilam tên li ba hevdû dibêjê mesele hinek ne be hinek daha kültür heger mirov li bir yerê binêre divê ku derfet hinek dîtirik jî bê nava kirin vê hêlê de em tevlî te dibin em hêvî dikin dengê me jî bê bihîstin vê mijarê de wekî dî mamoste em heger werin hinek ser te tu niha jiyana xwe bara xwe dikî jiyana xwe çawa domînî rewşa te wekî dî çawa ne Vallahi vay bû ney salê me zemeklî bûm em dewamlî mesela heftê carekê tê me dîja firatê cem hevala em ji xwarinê dikim stranê xwe dibên gelê me jê tê godariya me dike gelek însanê me jî hene vallahi payetî tên bi wara heqê rê tune ye werin 5 kilometre ji dûr tên
ew ziyanê em dibînin. لو مشوروني بشباب وخف كان بيتنا ده ولا بداني روجي سبرا بيغاية مشكرين يا بواي آخ ده ولا وای مدی جای بسیدن قاد کرگازی گوده لیلی فتحیه ده بلا شرکال مشین بیال زوزانی خوندرو فیل واری محلان بیال چارپان غرزان برینا دل منو ترا خوشیانه ده به بابا خوشیانه لی کلی تبو کبی مالا علکان ورم کان برخی مالا شمدین بگی ده شواب سبيتين رجال وفر جيران دا كتج كندال وخرشان جراد بيج شكفت مي شيدان يا ابو اخي ده بابو شكفت شيدان ده شوا دربك لبري بدن عقيت مال بابي مككي مسادان ده زهرم لدنيا بقرم حكيم لقمان ببينم جبرينا اغاي خرابكم دا ودرمان يا دي آخ ده ولا وای ده وره وای لو مشوروني بشفا قد خوكان بيتنا ده ولا بداني روجي سبرا بياغاي مبشكرين يا بواي واخي آخ ده ولا وای ده وره وای مدی جای بسیدن قاد کرگازی گوده لیلی فتحیه ده شوال دنیای سونم ابو خرگل و ابو سون داوا سید علی ده به بابو سید علی ده شوا برکی سوارو پیای مالا باب ام سوار بونب ده تین اج حضرو تین شافا گلی ده به بابو ده تین شافا گلی لکل تب کبی مالا الکان ورم کان برخی مالا شمدین بگی ده شما دربکی لبری بدن اگیت مالا بابی مدانم مالا بابی پیاد کشتن آگر بردان شویتان ده جبنی ده جخورا کرن آخو خلی واقع آخ ده ولا وای ده وره وای ولا وای لو مشورو دی به شفا قدی خوکان بیتنا ده ولا بدان روجه صبر بیا آقای مشکرین یا بو ما مستمع گدیم ببیجن نه هنگ تگوت خواسته که هنگ خوازن مسئله ورن جانا ام درونین جواد گرن ام کلام خود بیجن لی به درفتی گله کس خواب خوازن جی کارن ورن تولیمه ببین یعنی جی نکارن بین ما گهدار بکن هر وکدی ترک یعنی وی نقطه ده بره هنگ دیترک مثلا ببینن لگوندا جاردی قسمک دما کو نو هاتنا باجار آجی چه بو گلم پری دنگ بیش دو چون مال دیگریان هنگ صحبت هنگ کلام گوتن هنگ چیروک و گوتن یعنی چند گلک دولمند بی به چاخی ام ببینن باندورا ام بجی تلویزیون نفقاس زیده بو آنجیا تلفن هر وکری تر تکنولوژی هر چخان ام خواب پیش بجی لی نوا جواکی ده او دبو سدم کو هنک چند آمه باشتر بزانین یعنی جگدا بگیره حیا کو مازنا هم درباره بیاریم بوری ده خودی آگاهی دیبون هم جی روژا کتی ده جبو پیش روژ هنک فکریم باشتر بواره چید بون نه هنک اوراش و کماهی تیدیتن جبونا ویتوت کاری چی بجین بله دنگ بیجه کی باتانا گنده کی یا ویان بیجن دعوته کی شده بون دشان ده پیوی دنگ بیجی داتن اوی دنگ بیجی کلام دو گوتن دنگ بیش پر قدر قیمت اون بره ما با خودی صدیقی می قارلی و خودی رحمه خودی کان شو سد لوفانیا خو اوی وقتا کی دات کلام دو گوتن خودی خانی پین شش حب زندان اوی
يعني مبيا مش شخصانه دي فقط مبيست وان مادي دروميا وان دنگ بيجي ما بري وقت تشو قناخ مناخ كلام ادغو يعني ملتي لو مزاد كير قدر واد قدر قيمته وان زانو بريدان وان يعني قيمته وان زانو فقط انا تميزه كي her mekimine yani dünya aynı dünya insan değiş bir. İnsan değiş bir. Kadro kıymetine maya. Mesela hakki cilane ki tebirçi be. Yekin abi ki valla bir cilane tebirçi ya. Kadar ve ki biraz ne usame. Ana eme hakki evvel ki müzik ki birçi mine. Enna bakın natkar kamera nara kore. Yani az insan ki ama tabi insan kış yakının. İnsan baştan insan karabi. Fakat Sonya karabi tüneye. Gerem merem devamlı başı bir. Kaç karabi çıtı. اولا مسئله اوه که کو وجا ام هنگ دما ما کو فرمات برنامه ما دیار کری هنگ ما گفت که حیان ها دنگ بیجین ما تنه درکت سر اکرانا هما کلامی خواه گوتن بله جبو که تنه کلام دهاتن گوتن هم گلی و گازن دیوا ندهاتن بیستن اف جی بناوا خوا ده هنگ تشت وقت دوباره کر یعنی دما کو برنامه قدیه مثلا دنگ بیج ما درونشتین گلی گازن دی خوا تانین زمانی و اشته خوری درکت نا دنگ بیجا که ما و هر وقت ترکنیک نقاش شد بون ما جو گفت ام برنامه چیکن هنگ دنگ بیجین من کو درد کردن سر اکرانه بلا تماشاوانه ما هنگ جیان واجی بزانه به هنگ روش وا بزانه به آستا دنگ بیجی چیه بلا بزانه به جبون آویجی هنگ فرمات ده ام تخال دادن دما کو دنگ بیجی مورن ام هنگ روشا وا جیانا وا روشا کو ایرو دیدنه همان وای روشا دنگ بیجی چاوا دبینن چونکو اف نیرینه که اگر کو مثلا بیجن هر کی ما هنگ کیماسی کو هی بین زمان هنگ چاره سری فرمیلی و درد کردن اون هولی اما بکار من چاوا هنگ تشتا چاره کنه هنگ تشتا را چاوا بم برسف هنگ جی ما بستانه و برنامه دجی اوه ولی ما مستجارک دیجم جبو تبلیغات و برنامه گلکس پاست کن ام هیوی دارم کو گلیو گازند آنجی که ماسین کو هیئت آنی زمان جالی هر کسی وردیتن هنگ جبو چاره سری و لگرین و دست ببکه اف لگرین به لگوری من بر پسری هر کسیه چونکه خوری درکتنا دنگ بیجا خوری درکتنا دیرو که یعنی هر کسی کو ایرو لدنگ بیجی خو ستران خو کلام خوری درکوه به همان آوای دیرو که خواج خوری درکوه به ما بسته جارک دیجی بو تبلیغات ام گلک سپاستن بله تماشاوان نجا ام هاتن داویا برنامه آوازین زیرین حیا برنامه یک دی ام هیوی دیکن هر تشت لگور دلی و با ببینن دنوا خوشیه ده حليم خيرا مقو أجحل بأوي أدا أدلو بزي أزو أمي ولا مقوى كراسي حليمي شفت خاوسي دلو أمترو خاومي واريد وشوام فاصلا دلو أنا تماومي حليم جاني مقوى مرادي بيدل دل شوامينا قولا قوارجي دلو بربيقا ومياخي مون 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 دلي اور حلي ومياخي ولا شوام قوا بخلقتها دلو المشيري وياخي نابا سنگو بری حلیما واقیم جمرا مینا اجنه و تا خلو ادر وی وای آخی حليم جاني دقو الله كيدلو المسو أنت خواري واب دلو وزميرنا وكي واب ولا وذكر سيتن كما ولا ويس دايل والخنا وكي ولا مغو بوزي بان خلاتم ولا شواد بار برفو بارا وان دلو دبرنا وكي خدي دزانه ترسا ملكي في زمان
دلو از قبولنا وكي امان 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 دلي اكيش حلي والله مقوى بشنا تزرع دلو انا بخدني نواس نقو بري غزالة موسان من أجنة تا خلو أدربي وإني واخي والله مقوى كوني بابي حليمة حواجي دهلو برمزة وينو هوار مقوستنا وورتي دلو دور حسين والله مدي شوايا كي جمرواني نخبر خير دقو حليمو دلي تفارقي دلو وصال جوين امان 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 ما دلي كشحلي واخي والله مقو بورير شي دلو شابي شي واخي نابوس نقو بري حليمة واغب جمر من أجنا وتا خلو أدربي ويني واخي والله مقوى قرما وابيني من وحليمة حواجي دلو كلوك والله حليمي كارو برخي خبر دا بنيا ما ولا دلو كرمغ ولا صلاة باربي شاغي حليمة بسلطانة سريق وتنيبهم ولا إيسالي بيدا حرامي شندو كاميرا ولا شوا داري درقوشيج حليمة دلم دلو كرام واخي امان 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 دلي كشحلي واخي ولا مقوى شواب خلقي طاول دلو المشيري واخي نبات خميس نقو بري حليمة واغي جمر أمينة أجنة خلو أدربي ويني واخي وزي چومه پیشاوانی چیوانا منی گوم خودک عزیز چومه بیار بخیر میرگ احمد اله بره دستی که من اگه چه برام مقصده